खुरुमजरी नॉर्थ विंडोना संदोक्चरिबा न्यूज एनालिसिस मियेंग ताबिरिबा पुमनामपु अहानबा मक्कदा अदोंगी होस्ट अहोंग संगमम निरिलना तरामना उक्चबगा लोइनना इकाई खुन्नबोचरी ngasi imphal da phongkiba maruoiba pauche singda kari karamba maruoiba headline sing yauribage haibadu khana nainanabagi damakta ekhoi studio se lengsin duna laibiriba ko expert panelist asi miyam damtang saktakchage mingoina punjab da oja dr YENGKOKPAM DHAKESHWOR author and columnist oja bo ahanba makada ekhoi north window gi studio gi maikeni taramna ukchari ओजांग सिग अहान हेडलाइन से अमुतंग थमजगे संबित पत्र अजित गोपचारे इम्फाल द थुंगलखरे अरोनबा मिफम पांगथोखरे कना अमतन मचिन काथो याखिद्रे पाउमी सिंगदगी थैरगा चेनखरे प्राइम मिनिस्टर की खोंगचट की मांगोइनना बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पत्र अमसुंग मणिपुर इंचार्ज अजित गोपचारे ngasi इम्फाल द थुंगलखरे बीजेपी की थंबाल संगलेन दा चटमिनबा पार्टी सिंगी इम्फाल होटल मफम अनि थोकना क्लोज डोर मीटिंग पांगथोखरे ओजा अखोगी मतंग से लाचनिंग मसे अखोगी चाही अनि मखा हेन चथरकलबा अखोगी इरांग असिदा ngasi फावदा पीएम मोदी न अखोगी करिमता वाप त ngasi फाव कांगदेन लाइरिबसिदा हंदकी लाकदोरिबा तांग 13 सेप्टेम्बर सिदा लाकनी हाइबगी अखोगी ऑफिशियल बा पावबदी लेरे अद ओजा सिदा अखोगी ओके सॉरी ngapiगनी अदुगी लाकनी हाइबदुगी दमकत ngarang जे अखोगी बीजेपी की इंचार्ज अखोगी संबित पत्र अमदि गोपचारे इम्फाल द थुंगलखरे सिगी मतंग दो ओजा सिदा कोइना अनौबा सरकार अमा सेमबगी अखोगी दुगी कनो तौरंगद्रा हाइबगी करी से ओजा गी करी मफुं कितंग थंबियो आना मक्तदा नॉर्थ ईस्ट विंडो टेलीविजन गे युकी न्यूज एनालिसिस मेंग ताबिर पुनोपु इकोनोना कुरुमजरी ngarang si बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर संबित पत्र नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अदुगा मणिपुर की इंचार्ज याउना पीएमओ की प्राइम मिनिस्टर खोंगचत मैम तंगत्रम लाकने नंगांगनरिबा सिगी मांगोइनना प्राइम मिनिस्टर लापग मै लेनरम याय लेनरम दब याय सरकार सेमबगा सेमदबगसु मै लेनरम याय लेनरम दब याय हाइरिबा पोट सेमोय अनि लाखरे सिमदि ऑफिशियली कंफर्म होरे अदुगा मखोगी हाइरिबा पीपल की फुल फ्लेजेड मैंडेट लेरिबा बीजेपी की रूलिंग एमएलए हाइतारे ने को मतलब सरकार पाइंगे मतम की अदुगा मखोइबु सौगटपा पार्टनर की एनपीपी की एनपीएफ की म्यूसिंग एमएलए सिंग उनगरे हाइबसि मसु अखोगी कनोदा ओपन कनोदा लेरे मयाम की प्लेटफॉर्म द लेरे मयाम मांग द लेरे मोइना खन्नबा वादुदी मोगी मसिनदगी थोलक्तबनिना अखोगी स्पेकुलेशन हाइबदुनी प्राइम मिनिस्टर लाकनी हाइबसु लाइकली टू विजिट आइबनी होजिबोक्ता माय ऑफिशियली येट टू बी कंफर्म होजिबोक्ता ऑफिशियली कशु सिमा सोइद्रे हैना कंफर्म तवई वाती लेत्रियबको मयाम संगतप उरे सागतप उरे दो हयेंग नारे तोखिबसु याय नत्रगा कैनोम सिले तोखिबसु याय नत्र करिगुम प्रॉब्लम खरा माउंडेगी लेथोखिबसु याय बट होजिबोकी ओइनदी लाकनी हाइबगी थाजबदुनी मयाम लेजरिसे लागा करी तोरम दोइनो हाइबदुसु मागी वखननी अखोइना खनबना माना खनबना मा मणिपुरगी इरांग मैले लामदोरिबरा प्रोजेक्ट संगाबगी लामदोरिबरा कैदोदोरिबरा हाइबदो इट डिपेंड्स अपॉन the thought process of the honorable prime minister ki magi makhada magi khanja wakan gi makha pon gane bako aina kaishu mai wakan do speculate taruba yade adege then hojik laiba pot sing sidi khanari ba pot ase koina thola kan do khangada bane ba adu aikoina yaudaba khanabasu yaudaba sangbasu yada phangdura kari khanarugi khanaramgadagi na koina speculation taruba yade moi masin kari manipur se kari yang na khara hawi da kamai to wen khanaramdi kamdongni natra sarkar se mai kari loi to tho kanda enoi myam lai ju kamai sari ge irang lai mar si noi kamai tummi ge leli ge kari yang na khara hauna leli khanaramdi kamai tongni natra se akoina kaim hai rubi yade ko adu हाइरिबा पोतो हाइरुबा यादे हाइबा तारगसु खनगदरिबा पोतुदी तसेंगना मागी लॉजिकल कनो द यावबा तारगदी प्राइम मिनिस्टर लाकपा अमदि गवर्नमेंट सि कमाइना ओइगदगी हाइबा पोति अदाइदो ओइदुरी नेबको ओइबम थोकपा पोत हारगदी अद खनरमद्रगदी खंगद्रे खनरमगदी अदुगी एरिया दो ओइदुरी नेबा अदु मोइन होजि खनबा दु अदागी वादु कोइना कैमता disclose to have yadre yadramina akoina kari khanari ge haibu khangba ngamdre ngamdrabnina akoina bhabna saraga du oda pa hairu su yadre leiba phim sida oibam thokpadi prime minister lakpada kari kano ba kamai tawsige kari hayaningi leidana ko asi bjp ki side ki prime minister da kari prom toraga lebak si kairu de mongda kari hayaningi adigi kari gumba sarkar sevang pa taragana
karma film da kamaina tawhningi haibasi ki matangda oigane ba khana ba taragadi discussion haibasi moina khana bam thogadi adubu open oina public ki platform da thamba yadaba black and white oina thamba yadaba pham mayam mi yawnina political gi lariba pot asidi yamlo ponina akoina constitution gi any keno mada wasak matam da su aron manga kani hariba sine ba ko critical oiba area sai sine aron manga public domain da thamba yadaba black and white na thamba yadriba ru oiba mayam dune ba koina aron manga kani hena political obligation ama political party yorasu Indian constitution yorasu any wasak lawo matam da koina aron manga kani harisi kaino hagana magi discussion gi phase da leiriba public domain da thamba yadriba poching adubune ba ko adudi akoina magi aron manga ko gi manung changrabni na koina hairuba yadre ba ko adudagi tholokpa outcome dune ba koina na dudi outcome du thola kan du da e moina khana gi bu sumaina oram bi yai hena khana ga da mangai ba hojikti outcome da tholok tri bani na akoina speculation da sini sini na hairuba yade akoi gi haibu Prime Minister la kadori baduna Manipur da karigumba lagadi soidan lagadi Manipur gi tangdu leita ba tum koiba santi gi oiba masak yauba posak khara madu thambiramu then khanari baduna wa oino pangthok pa yatar gadi Manipur da popular government ama thuna jana ba hona biu haibu se this is akoi gi Manipur gi apamba Manipur miyam gi apamba humble suggestion haiba tare appeal ga hajara ro akoi suggestion haidare ko adugi suggestion duni akoina tawjaningi se mana laiba sambit padana laiba adegi ajit go pasari laiba mayam singa se sigi mayam singa si Manipur da popular government ama halakna bu hona ba tangdu leita ba halakna bu hona ba haiba siga mailena ba issue da akoina thabak tawhaningi aduna tung koina Manipur da problem thokta ba thabak oheningi prime minister lakpa taraga su samna karigumba project khara nata package ga laukthoma nataba Manipur gi road map ama aina sumaina ye abani within the tenure of my prime minister ko aigi sugumba Manipur gi na khoi gi tungi vision gi damakta sugumba road map ama aina sumai ye abani masi gi pose na khoi myam punamuna yagada bani aina ngangi base last word ni masi da thengnarak papo khori mai thengnarani haidana yam thauna leina kamanuna adugumba daita yawo pot amada ma tawiramo aboko adu itagadi Manipur myam na mabu hena pung phaba leader moina koini kai kumna utkani amari tung ko mai khongchata mai program do khomyang support to natadana samna sum lai ne la amaga kaim mai len da bidai na tu urep tu yungame noi gi handa ki Manipur gi leriba sen thungi film si ware aduna lupa crore lising ani pire sing ahum pire adagi ri sugumba kai tawramani haira maga saki ba taragadi that is hojik leriba peno si leda that magi visit do meaningless oigene buko adu maina mayam famda ai sumaina sigi mayam gi sigi discussion sigi hai tare ko analysis sigi tanja lojaraga ai sumaina thamjage jamata ko gi UNC na ngasigi UNC gi mifam kaukre pot pushilakpa thingbagi khongjang handoklaba yari free movement regime FMR lauthokiba amasung ngamkhai sambal khabagi thabak lepnaba demand tawduna nagasing namna khundaba mafamsingda fawraga mapan lamdagi potchai pusilakpa thingbagi khongjang changshiliba United Naga Council ga Manipur lenga ka wari sananaba chepau tharakpadagi madu khananaba UNC na Presidential Council gi mifam September 10 ga mathoi gi pung 12 makhai taba matamda kaukre wari sanadringai gi mamangda UNC changshiliba pot pushilapa thingbagi khongjang handoklaba yana leire hai oja sida koina oja ga karam ngi ngu yagani masi mamangda su akoi yamna khanagre issue si ngasi ngarang da horop issue nate border fencing aduga free movement regime haibu se akoi gi hanadi kitang historical background ma kitang thamjage ko akoi gi 19th century boki mamang da di leiba amagi nation state ama haibu si karino haibu si sabsana magi enosi leite magi paliba ningthau magi leiriba man tawbangamba magi ningthaugi hairo natraga symptom hairo adugi leri badugi expansion mana satpangami ba mana tawibadu magi boundary oirame ko admain tawdana India haibasisu Brahma haibasisu admain tawdana Bharat haibasisu tongan malewak masa mayam principalities mayam ethnicity mayam tongan diversity mayam punsala kansida nation nam establish torokone nation nam establish torok matamda magi boundary ma yalak matamda boundary digi akoi wida tariba magi ningthau hairagara natragana chip hairagara leitare ko leiba mayam duna man control tawjaramba
area खरदी my cross tone eba adi aina si lam si wai oiram bani ai khunsina ai sona kan hoji brahman nation manung leire or natraga indian nation gi manung leire praja sing asidi ai gi sumai to leiram bani haiba pose masina maram order kanda hairiba area si khaido norokpa kan market torokpa kan sugumba gi phima thole eba ko tholopa matam maside da adu iba taragadi magi hana yaromba ning tauksing natraga magi le ma kun pujaramba sing adudi makoi gi ning ta na makoi keno du da sasaba matam da akoi gi imaginary border line am lerega su madu cross tawna matam da madu free movement oina sana bada kashu kaiba leite haba adu ne ba thanami free movement rise mai rise adigi di adu gi leramba posina mara mora kana matam gi matung ina hongai ba ising nungsit ledana ko salaiba miyobagi influx laiba illegal immigrant issue mayam tholaiba mayam sing ase masina marum waragana tangai padaba step amoina magi nation asigi magi maduna hariba free movement regime aduna yamna positive side ta hanagi nungsinabagi isel duda leina bo adi phaba maduna nation ase amuk semgaliba nation ase thugaiba yabagi threat lakpa taragadi another nation nama establish tarokpa yabagi threat laiba taragadi housing pariba nation aduna housing pariba magi nation du protect tawna wi nangta nation du unite amadi magi unity and the integrity my protect tawna wi my territorial boundary du protect tawna wi nangta step khara lokal pa haibusi natural cause ne bo masi aina oirasu mina oirasu loina tawgane bo ko adugi housing government of india gi magi kenoda magi perception da hariba free movement regime asina masi gudong chaba lawraga mioi kharana masideda ide another political entity ama establish tawna na ba masigi po kange mul sanare haibuse moidigi hariba posi moida concept tawreba aduna maram kana masidegi prevent tawna na ba hariba free movement regime se lokto thingjale adegi di asigumba free movement regime tawbuda by porous area mayam leri mayam sing ase masi tawbe yadana bagi da muta fencing khaba tare habse government of india gi magi national cause gi da makta lawrak state mane ko madudai da nangna khundari ba nangna india gi nation adugi cause gi da makta lawrak step adudai da nangna thajaba taragadi haibudu da objection tawhum thokte ba haidi nangna another nation amagi mangmang da ba taragadi haidi hairi ba pose akhodi we have already sacrifice our national spirit to the Indian Union. Haibuse, masida ina leiba taragadi. Hariba potu da nangna. Aidi kaidobagi da magta magi welfare gi da magta national cause gi da magta tawriba thaw adu da ina kaidobagi yet kadorino. Kaidob objection tawdorino. Issue da idu neko. Ai harisi mo idu sumila ligi wanate. Haidi Indian nation du nangna ya adi akhoi di nangna phanayam hairasu wall to Berlin 1 to gai gidna ko akhoi di nangna phanayam na fencing kharasu phanayam na free movement regime lerasu akhoi gi indian nation haibu thajade min akhoi gi another nation amagi mangmangi na hoi noji na hoi gi military might lebagi na hoi tawgi tawjabani aduna akhoi noma akhoi keno je regain tawrakini aduna akhoi gi posen no border fencing tawba free movement regime tawbase masi akhoi di akhoi gi leiba akhoi gi ethnic level lagi akhoi gi leriba hanagi already akhoi gi established society adugi best perspective dagi haibu yade haibase masigi potu ne ba laiba contradiction di aduna haiba area tu de contradiction tu laibani na haiba posi mukna badi tum thokani matam matangi matungina government of india na kamai negotiate tawi haibu do mado hoji nsnim gi peace talk ta leiri ko de shoe militant me amo hoji ngang da extension tawi hari cookie gi adu ne dan ju me am tan dai no ko political agenda yaw taw no bang hakta ne ba leiri ba pol me am sing ase aikoi hekta tarain heta wari amada smai toroga haine na ata yaba pot na teba sidi mai magi leiba internal logic me am yaw kan do da free movement regime ka do ya de have sta ka do bi objection to no border facing khaw ya de have kai manung da kai leiri ge se madu akoi na ngang si hena khangna expert me am na madu nei nari ba border gi mam nei nari ba ethnicity gi mam nei nari ba national ka do gi mam me expert le ngani adu expert to lein leina to me am sing ase magi nation gi ko si dum ka tawri bane tawi poto makoi na kayam relax tawi kayam relax taw de dudi makoi gi further makoi local ba step to gi makha pona koi na yeng ba ta bane hojik eta adu tawre haidena su eta yaroi ade khare denu su khare hai ba si su khare hai ba wani khare ga dum khadana ready sidi forest area me ama thinge hara ga dum thingden ready sidi sida the gray area ama dum lei ri ba gray area se kamai la heloi dage kamai muthak ka dage hai ba dudi government of india log jaga da step ne masida la pa no jaroi anything whatever obstacles we have to fight
for the national cause hain thenagera natragana noi adum yana ba adu matangi matungina adum kena tawbani khotpani haigera sina government of India की मागी modus operandi दा लेरे असे अखोइना कुथिंगे लुबा याररोय मदु माना अदु तवदबु मसीना अखोइ की मणिपुर की whole people की nation दा मा nation की mindset ता अदुगा कनो की mindset ता करी करी अकाइबा पीरी करी करी नुवाइतबो थोली हाइबदुदी अमु मदु की कोसुना अखोइने ने कतौने अखोइना मदु की दमता करी करी स्टेप लौगनी करी तौगनी हाइबसे अखोइ की people मैम सिंग असिना खाना रकांदा वारेप लौगदबनी मसीना हेना फारगदबा फरोइदरे हाइबा पोट मैम सिंग अदना वारेप लौगदबा मी सिंगसे मसिंग याबगीनेबा हाइदी थोइबा इशू मैम सिंगसे अदुना वारेप लौगदबा मसिंग यामी अदुना मसी हता पाक सोल्यूशन तौबा यारोय अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाइसिंगै मतुंगिना मतंगी टेम्पररी अरेंजमेंट तौबरा क्रमाइन तौबुनो दो मदु अखोइना हजिक लैबा पोसिदा अदुबु पोचै पुसलकप थिंगबा हाइबसिना वाहलिबसिदी थिंगिबा कांगुदुसु अमदी लैरिबा मयाम पुनमक्सिसु लोइ वाहलिबनिना मखोइदु मदु ह्युमन की करी लेवल दे येंगा कांदुदा याम थुना मदु हंदोकनबा अमदी पोसेसिंगसे पोसला कांदा मयाम पुनमकी अवाबसि कोमिननबा अदुमदी अखोइसु हाइनिंगी हाइदनसु आइना दुदा यावरुबा थिंगुबा चलुबा यावबा देगे अदु अदा दिसेलौबा यादबनिना अदुना वाफम मलैग्रे बट मयाम पुनमकी लेरिबा पॉलिटिकल एजेंडा गिन एजेंडा अमा ओरगसु पोसे थिंगबो खोटबा हाइबा पोसे मसिमदी मसिनतबा मोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोमै कामना गेरा अदि केदोगेरा अदुना मोय अमनेबको नतबदा मयाम पुनमकी लाइफलाइन दा लेरिबा पोट मयाम पुनमकसे मसि थिंगजनबो कोसंबा हाइबसिदी फते मरमदि पुनमकना इफेक्टिंग जु तमसु अदि लेदनको हाईलैंडर्स बदि लोलैंडर्स को वैली दा लेरिबा सिंग दे मयाम पुनमकना लोय वामिनबो पोट गातनी ग्यास फंगदबगी हाइदी फनेयामना अमा तवेसु ग्यास फंगद्रे आलू फंगक्त्रे मम ताखले तेलो ताखले वारिबो सि मयाम सिदा फंगनरिबा माइ इफेक्ट फंगिबा मसिगी कनो मैम सिंह अखोइ पुना फंगिनबने अदुना हाइबा पोसे मसिदी मियोबगी लेरिबा कनो सिदा येंग कासिदा पोसे थिंगबा सिमदी मसिमदी याम थुना हंदोनिंगी हैना इसमाइन थमजेगे जमथंगी सिना कोगी मणिपुर निंखा तमद्रिंगैदगी लेरेक्लबा लई इंखोल मुथतनबा होतनबागी मायोक्ता लेपकनी हाइना लुपसिंगना फोंदोखरे लई इंखोलगी इविक्शन ऑर्डर सिगी मतांगदा मियामना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना लुपकयाना सु मियामना सपोर्ट तौदुना मियामगा लोइनना लेपकनी हाइना लुप तरागनी पानगना फोंदोखरबनी ओजा सिदा करी ओजागे बमोत खितंग थंबियो इविक्शन हाइबसे कराइदगी तौरइनो हाइबा कांदा मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 एन अमा लेदनको MLR मसिगी मनुंगदा लैंड एक्विजिशन एगैना माइ पार्ट मे यावरिबको अदुगी मतुंग इनने लौसलैबसे हाइबसे असेंबली न वारेप लोरो कांदा सेंब पोनेबा अदुना असेंबली न वारेप लौबा हाइबसि मक्तबु मणिपुर की मियागी मैंडेट फंगिबा पीपल की मतमदुद एक सेमे म्याम सिंग अदुना लौबा एक तुगी मखारा चलाइबा पोनेबा करिगुम एक तु मतंग सानदरे हैना अमोना सेमदोके हाइदुना होजिक लाइबा मिरोनसिगी लेजिस्लेचर सिंगी मागी हक्त लैखरेबको अदुना वा अमने बट अदुबु ऐना हाइनिंगबदी एविक्शन तौबा अदु तौबा दरकार लेबा तंगाई फदबा पोट लौथोकपा लौसनबा अदु तौबा हाइबसे मसी गवर्नमेंट की मागी हकनी राइटनी अदु गवर्नमेंट हाइबसी कइनो हाइबा कांददी अमु हलकपा कांदा गवर्नमेंट द लेरिबा सिनरीबा मागी शक्ति पावर से पीपल दगी जनरेट तरोपने पीपल दगी डिराइव तरोपने मसी सो अखोना वारेप लौबा कांदा अदु निहिंगदबा यादबा पोट अमनेबो अदुना मरम वकांदा मसीना इविक्शन सिना मरम वरकांसिदा प्रजादा नत्रगा लेरिबा मयाम सिंगसिदा कयामना इफेक्ट तौरी कयामना सोली क्याम थवाई नुंगाई हंद्री अदु हाइबना सिंगबसिंग असे मसी अखोई खनगदबनी नैनगदबनी हारिबा पोतुना कयाम मोखोइसि होंदोंग कांदा लाखदैबा डेवलपमेंट अदुगा लैरमी मिसिंगदुदा पीरिबा अपॉर्चुनिटीना कयामनो कमाय तौबुना हाइबदु कुम येंगम संगी अदुगा ऑन टॉप ऑफ दैट अदुगी मथक्ता आइना हाइनिंग मखक्तंगदी eviction se phanayam phaba tarasu phanayam sumba tarasu during the period of PR se masidari tawloi tawne okay ai gi se ko eviction do chumi lali gi wa loi tokhra kanda PR gi matam dadi eviction su tawloi tawne maram di makhoi gi PR gi lari ba government ki magi ruling ki magi power se people digi derive tarokpa people digi generate tarokpa power na te makhoi di Hozik power salaiba sing asidi custody aneba. Haidi bureaucrat mayam sing ase power dugi custody aneba. Koi na power ama salai people dugi mandate loroga lakado iba ruling kanu do adugi custody aneba. Custody anduna mai koi gi rule to we areba. Makoi gi mathau di karino haiba kanda yamna thuna popular government ama halakna ba manage to buduneba. Haidi popular hozik
से समना है कांदा नेपाल दा ngarang han irang thokna prime minister mayum tha gre president mai ta sakhai gre dra ko army na rule tawne lau thok gre army na yam thuna army na rule tawne sai ni phu taw ya ro kun tha taw ya ro yam thuna election taro kanda people gi leiba ku tawdana akhoi gi army rule chalai lau thok brahma gi type taw khin amani ko natabada people gi representation da thajari ba people gi kanona will na government tawne thajari ba aduguma democracy chalai ba mafam madadi asigumba thokta nate thoi irang laksana ba korpa adu ada bangladesh thoi nepal da thoi hoji present ko india da tholok pi ai adu tongan ba wa india da thokba manipur da thoi sine hoji ko asigumba matam asidai da kamain tawge da lainga amal leita ba sasan am leita da mina magi leri ba sasan adu existing institution army gi police ki natra kaino gi leri ba mayam duna magi social control du gi means to ma upay ma sine ga thibai wane ba aduna makhoina adu tawe haidana yamna hard over decision people gi kari gi adu gi ma da palo lo ya ba na te ba to rule lo mayam le hairaga su ama haiba pot mayam singa se stable government nama popular government nama miyam dagi director of people dagi generator of will lama leba matam da mayam du khana rakana phata khana rakan logo dong ne ba hauji makoi na chathar iba eviction gi kari gi pot adu ada mayam singa se mayam na phayena mot pinar mu siong na rangani aduga phate na mot pinar mu siong na rangani ai gi moti phai phate gi wana te ba moina tawam thokte sini ai gi wadi aigi di phai phate du gi wa loi to khro pharam ba yai phalam da ba yai that is another thing ko aigi di moina tawam thokte during the reign of the pr matam da suguma eviction se tawam thokte maram di mase makhoi gi mathau di kaino haiba kanda popular government ama people dagi mandate lawraga leiriba government ama yamna thuna revive tarok na hona ba haiba se masina makhoi gi mathau ekadabane ba aduna ta bida eviction gi kari gi thabak gi gang gi yam khuting gelaga di ko anarchy tholakane haidi makhoi gi power se people dagi drive tarok na te anarchy haibisi kaino haiba kanda akhoi gi leriba people dagi generate tarok ta ba derive tarok ta power du na control ta ba adugumba sasan adubo that is called anarchy have kawe ko ai ningthau palaga su ningthau gi sasan ado praja gi mot matung ina praja gi mandate matung ina praja gi discussion matung ina praja gi apama matung ina tawraga di monarchy kawe ba adugo monarchy aduna kari anarchy olakan de kai hakanda magi du people ga relate electoral people ga mai electoral magi aning ba pam da magi thabak tu sasan du salai raga di that is called anarchy aduna haiba pot ase people dagi generate tarok ta ba will lamana democracy da people dagi generate tarok ta ba derive tarok ta ba will lamana adugumba government ama salai ba targa di makoi gi mathau si kaino haiba kana popular government people dagi mandate phangi ba government ama syam podo madugi interim arrangement tawno management tawno ba tagi ne ba ko natabi da makoi na maside da government gi magi functioning mayam da kutti jannana kotana du ada tong ba decision mayam lo se that is called anarchy masi id as a student of the democracy I democracy the comment lani mo lakse sanu adu tongan bamni aduga sigumba I democracy thajaba minina asumai to basi di id yaning de aduna no doubt I ngasi adu mayam da haijari sini eviction haiba se phabai ai phatabay ai there is another thing but my question is my suggestion is eviction se karam kan taw godon haiba kanda popular government ama stable government people lagi lap kan taw godabane makhoi na pia gi mata da mase rule na yaram bi ai law na yaram bi ai that is another thing khoi na law haiba si kaino law si sina ba kan wisdom ama lay sina bagi ko modus operandi do wisdom na control taw godane ba madu knowledge khakta na control taw wi aro ba akoi gi society se ladiba social control gi means me am singa se wisdom na control to roba the society will progress aduga knowledge khakta na ladiba sida high sina high na control to roba that is called robotic society or kaneba then high ba me am singa se corruption da yumpham oraga control to roba society to degenerate to kaneba sigi bureaucrat singna sigi ladiba terminology singja masi khangbi gadab ne ba lengang sasan taw matam da minister singsu lebo executive singsina masi khangbi gadab ne ba masi natraga di society se robotic society oibra antoga degenerate society oibra progress society di oiroebu sigi post peace and tranquility level progress society legi ai targeti magi means of control gi modus operandi se wisdom na oigedong ne bu ko adugi wisdom du si dabiu tawai yaba yadaba mayam yengbiu aduna haiba mayam puna makse eviction se ai gi mod oinadi phabai ai phatabay ai there is another thing during the pr tawloi da bani sinai gi mayam di tawgadam takhai gi dam ya da madu mogi sentiment pen da adu da mayam le be ko adu na te ai gi di loi takhai loi lotho yumju hong do kai su kai de ba but
during the popular government tawbiyo ko adnata bita heta aina adu natragadi akhoi gi democracy gi spirit human gi essence mang kane anarchy la kane ko human haibase anarchy masada leriba ego napal haibasi part of the human life yawi bane ko masi kana na control tawi haiba kanda akhoi gi people mayam si will sina control tawdori ne adu control tawnu will lu leitring ida aina tawning hai targadi that is called anarchy simadi ai yam sengna lai hingon gi ogera kari gi ogera khwairman gi ogera kari gi ogera anything whatever kanong gi ngakta lambi da gai khamjam lothu oin tonga bamni ko natabida yamna khoi gi si lothu si do khoto adu tawra taw haibana sing mayam sing ase masidi popular government amala yengeda people du gi wa ngang na bagi hak ta na bagi matam daisen pina bagi timing le dana ko se laingeda layu matam da tawgadam leba pr matam sidi only thing kaino haiba kanda popular government nama madu halak na bagi interim arrangement na bagi damakta peoples ki koigi adugumba miyam gi sasen ama leitabi adamina du thambagi wane ba masida yam hard decision loroi doguni ama tawai doguni masibu kawe masigi type of modus operandi sine ba ina wisdom haijeri si asumain tawgadabani nata aduna tragadi ko yam tungda kaiba mayam lakani then maduna maram kan hayeng tungda bawda adi mongonda magi life ki career da kaida magi masu nungai to mayam lakane ba ko so mayam madu talent lakuma matamda asi khangna koina society si ran tawgadam society se ngasi nom ka kinate yam sangba future prospect ama magi progress ama yawgadori ne ko adai adumaina ai thamjage ai no doubt ai eviction hai base tawbai ai tawdabi ai afabo bi ai phatobi bi ai loisu tawsinu yumsu tu deu amasu tu deu thugai gre na mayam singamai paringda kaisampat paringda henjal ban ta compensation pi dana building yum takai hungna bi yaw gre na prajana kari hairi ge kari haige ba lambi pakthoi mayam sali magi pibam to compensation adu ada mayam nei na rakana pi dana kotra miyang gi ba du popular government matam taw hinina pia matam nate dana do popular government am le ga vision taw nga moroi kana haino kaisampat paringda uripok paringda airport line da adi singamai paringda national highway da tawri eviction mayam sing asi popular government gi matam dana to pia adu di mate ki wani ne natra aduna tawangam daba kaisu leiroi tawdabu miyang gi leriba wakallon miyang gi leriba pot miyam sing tanaba tikna bagi tanja ama lawna bagi matam leitring ida aina tawning ina putok to yaroi maduni aina hajaning badi aduna hauji leriba lei hingon gi ogera kari gi tawbiu loi taw kaisu kaide but popular government amana tawbiu popular government amana taw targati madu miyam ka senam yaw tawbune aduna sai gi posining thamjaning is jaro bada ko gi laibak sinba thungna SIR pangthoknaba election commission na warip lawkhre SIR thabak chahi asi lodringai horaba yai official laibak asigi oina voter list yauriba chumdaba voter sing lawthoknabagi SIR special intensive revision gi thabak laibak sinba thungna pangthoknaba election commission of India na warip lawkhre thabak asi chahi asi lodringai digi horaba yai haina election commission of India gi official amana fongdorali oja sai matang masi yamna akoi gi miyamna su manipur da election gi electoral se revision tawdringai da fazana khoi gi election electoral role sida aranba kayam yauri gi haibasi fazana thidoga madu justify tawdringai da delimitation tawbiganu hopiganu adigi illegal immigration gi masing thiba ko pakado mayam sing asi loidringai tawbiganu na khoi gi manipur digi Sathar Iba Masigi Pochi, not only Manipur Kakana Te Tongan but South Kilamda, UP Kilamda, Mam Lady Bogo, Magi, the si border area, the labor Bengal, she Mam Lady, Sigi Mayamba, Mayam Singer, Sigi Kolau Habatare, Madu Kolau, Tarak Pani Hena, Idi Lowe, and the Masigi say, Yam Tuna Tora consider electoral roda, illegal immigrants Mayama. Refugee mayama magi vote ki kano di yang hapsel liba kosel liba mayam singa se magi tawadabu sumna tawe habana taba with full proof verification magi liba official mayam singi fajana sijinaraga full proof verification hi ani changin om changin buko fajana tawiyo buko tawra kando de da ongtang clear oi be targadi adedi thola ane buko NRC gi oi ba issue thola ni illegal immigration gi thola ni refugee gi thola ni kana henje lui thola ane masi gi revision toro pakanda ada masi di yam phaba ai step amane na lawe masi di ai tasengna nungai ba phawe aduga aikoi gi miyam na matam sangna lauraga lakpa kholawa do haiba posi tarak panen lawi adubu tari haidana su chumna sum official tawre hana han laribu du chumne chumne haigi bana taba with full proof
yauraga tau ba hai tare ko magi adha je paira me adha ji magi adha ji da mai mapa maming yaubra mapa sina kanano magi sahi ke ya dagi sida lere 19 ke dagi lere haibana simba magi check line du yauna thi bai tare sumna adhar pai bu na taba sumna voter card pai bu na taba adugi potu yeng kan sida makoi gi jinna se ai si ai YENGKOKPAM DHAKESHWOR ai gi ipagi maming gaurang kawi ai gi ipagi ipugi mingna bokul kawi bokul gi mapagi maming sina bapu kawi bapu gi mapagi maming tonjau kawi genesis amadi akoi khangi dana ko sigi genesis ase chingmi da lai mi sing shu mama pa mapu pa lai bata gadi loi khangum thoktra ha ai ipan ru kawi du kawi da ka ipa pu na sai le maga adigi amu ipu du na brahmarom da le magadi mai khun wari bo ko anatra ai sa bang na sida le ga ipa du na brahmarom le madi na bangladesh le madi poti adai du na le na do sia adugi posing ase full proof mechanism le ramgani government gi thina na mechanism ko mai village diary gi leiri mayam leiri bo ko simu mayam ma adu mayam sing yeng khola kai doraga koi gi lamda su singlup ki kari gi sanabi mayam lai tana ko si mayam sing loi village diary gi manung chan mangak tani loi leba ngak tani adun leiri mayam sing yeng kan sida phajana tawview tawraga di hena phaba adu tholakani hana tawgena khalaga tawrokpadi warep lowai oramgane ko adu tawguda akoina people da akoida yamna manipur gi natraga india gi people da yamna leiri se ko warep lobudadi phajara kanda implementation da asoiba leibudu ne people da khoi distrust ama leiri se any warep khudi mukta koina criticism tholaiba comment tholai se taina te for example ngarang han su extension tawre free adu tawrani da tawrani warep yana khre hojin se pe yadri mu haire adu tagari lawri bo warep adigi lawri bo decision adai do koina karina adugumba mayam sing aduna koi da trust deficit ama leba masi ki trust deficit ase mangdana bagina mata government gi leba institution mayam sing asina masi hona bi gada bani sine na thamjani gi yam nungai je oja na chin ba kaya kai thokpiduna khoi gi ngasi gi news analysis asibu saru yabiduna mapom phami be da makta oja bu haninga ni tana thakachari loina na knowledge window na sandokchari ba news analysis matang asida loshin jare mi yeng tabiki ba pumna bu amuko so na khurum jari. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.